jednostavna i zanimljiva priča, ali mnogo govori o nama ljudima. Bile su dvije sestre, čiji dom je došao Gospod Hristos, Marta i Marija. I Marija se opredelila da sluša riječ Hristovu i da stane kraj njegovih nogu, odnosno da klekne i da sluša pažljivo i slaže u svoje srce šta on to govori. A Marta se užurbala kao što većinom naših majki i sestara, žena se užurba kad bude neka slava ili neki gost dođe važan, oni onda strče okolo šta su spremili, da su spremili, kako su spremili i tako dalje. I naravno da je jedna služba i druga služba i služba slušanja riječi Božje i služba služenja drugome uzvišena i velika služba. Ali Hristos u ovom evanđelju hoće da nas nauči nešto drugo. A to je ono što je najvažnije i što je jedino potrebno. I mi ćemo pokušati da shvatimo kroz ovu moju besedu šta li bi to bilo jedino potrebno i šta je to blaženstvo onih koji slušaju riječ Božju. Kad je čovjek onaj koji sluša riječ Božju blažen i zašto je on blažan? Braćo i sestre, vi znate da danas slavimo rođenje Presvete Bogorodice, jedne vjerovatno najbitnije i najuzvišenije ličnosti u hrišćanstvu poslije Hrista i osim Hrista. I znate da se kroz nju i kroz njenu volju, dobru volju i dobru nadu Bog oplotio i postao čovjek i jedan od nas. I znate kakav je njen život bio, da je bila kao djevojčica odvedena u hram i da je tamo učila se smirenju i da se naučila smirenju i da su je onda po predu i pravilu tadašnjeg svijeta udali za jednoga drvodelju starca Josipa da je čuva, jer se ona bila zaklela na devstvenost. I kad je arhangel rekao da će roditi sina, ona ga je pitala kako je to moguće kad ja ne znam za muža. A on joj odgovorio, sila svevišnjega osjedit ćete i ono što rodiš bit će sveto. I ona je rekla, da Gospode, neka mi bude po reči tvojoj. I znate da se rodio sin, sin Božji koji je postao sin čovječiji. I znate da je ljude isceljivao, lečio, podizao umrle, pokazivao silu Božju, pokazivao neizrecivu ljubav Božju i da su na sve to ljudi odgovorili tako što su ga razapeli na krstu. A ta žena, ta djevojka, ta majka, ta sestra svakoga od nas, taj prijatelj svakog čovjeka, sve to pretrpela i sve to gledala. Još joj je rekao prorok na početku, a tebi samoj progošće mač srce. Kako je moguće, braćo i sestre, da neko ima takav život? Kako je moguće da neko tako nesmućeno provede čitav život gledajući sve te smutljivosti ovoga svijeta? Tako i jedino tako, braćo i sestre, što čovjek može da se usmjeri na onoga koji je spasitelj. Ona se usmjerila na sina svoga i Boga našega. Ona je gledala u njega kao našu nadu, kao naš put i kao naš život. Ona je gledala kao što svaka majka gleda na svog sina, kao na svoj život. Sigurno da nema nikoga od vas ko nije nekad čuo od svoje majke da mu kaže živote moje. Svaka majka gleda tako svog sina, a majka Božja je tako gledala i sina svoga i sina Božjeg. I pokazala nam i naučila nas da je to jedini put na koji mi treba kao hrišćani da stupimo. A to je put, ako mi dozvolite da ga tako danas nazovemo, dobre nade. To je put dobre nade. Neko mi je skoro rekao da ovdje u Njemačkoj u jeziku starih ljudi postoji da kad je žena
trudna, noseća ili u blagoslovenom stanju, kako se kod nas kaže, da se kaže da je ona u dobroj nadi. To je jako lijepa stvar. A šta bi to bila dobra nada, braćo i sestre? To nije optimizam samo. Pa kažeš, ja sam optimista da ću imati sutra velika kola ili veliku kuću ili veliko imanje. To je sve u okvirima ovozemaljskog, vremenog, prolaznog, da ne kažem ne nebitnog, ali ne toliko bitnog. To je sve u okvirima onog čime se bavi Marta. Čim nešto možemo da uokvirimo u vrijeme, u prostor, čim nešto možemo da izmjerimo, izvagamo, to je ono čime se bavi Marta. Ono čime se bavi Marija u ovoj priči od ovih dviju sestara i čime se bavi Presveta Bogorodica, čiji danas rođendan slavimo, to je ono što se ne može vidjeti. To je ono što se ne može izmjeriti. To je ono što se ne može sagledati, ali mi u to vjerujemo i u to se nadamo. Zato je naša vjera, kako kaže apostol, vjera u stvari nevidljive, ali uvijek ispunjena dobrom nadom, da će se baš na kraju desiti dobro i da će biti dobro na kraju. Zato Majka Božja može i pod krstom da ostane, i sa njom i druge žene, i jedan od apostola, svi drugi su se muškarci razbježali. I apostol Petar, koji je bio hrabar, ali pobjegao. Samo je ostao apostol Jovan, mladić jedan. Mogli bismo danas reći slobodno student jedan dječak. Imao je manje od 20 godina tada. I žene su ostale pod krstom. Zašto? Zato što su imale dobru nadu. Da će biti dobro. Šta će i kako će biti, one to nisu znale. Šta će i kako će biti na kraju našeg života i poslije našeg života, mi to ne znamo. Ali mi vjerujemo da će to biti dobro i lijepo i da će nam Gospod tako nešto darovati. Ja često čujem kako kažu ljudi, budi optimista, budi pozitivan, ili kao ima ono kaže, vjeruj u svoj, kao ja vjerujem u sebe. Mi hrišćani ne tako. Mi nismo optimisti da će biti sutra ovo ili ono, nego mi smo optimisti da će jednoga dana na jednom mjestu biti sve dobro. I to nam je obećao naš Gospod i mi u to vjerujemo. Kako će biti, kad će biti i gdje će biti, mi to ne znamo, ali da će biti, mi to vjerujemo. Drugi ljudi hoće konkretno, hoću ovo, hoću ono i tu nastaje opšte zamešateljstvo. Pa kad ne bude onako kako je on zamislio, obično ne bude baš ovaj auto, nego bude malo manji, ne bude baš onolika kuća, nego bude malo manja, ne bude baš tako veliko imanje, nego mnogo manje, on se razočara, on se zbuni. I sad naš život ide od tog optimizma do pesimizma. Ide od aktivizma do potpune demotivisanosti. Nekad smo jako aktivni, onda kao ne možemo ništa. I onda dolazi, kao što je danas u cijelom svijetu, opšta pohara, jedna kuga vlada svijetom koja se zove depresija. Ali to nije naš problem i ne smije biti problem nas hrišćana. Zato mi moramo da krenemo stopama Presvete Bogorodice, stopama svetih koji su išli njenim stopama, a to je put dobre nade, put nade koja vjeruje da će Gospod, koji je radi nas i radi našeg spasenja postao čovjek, pretrpio pljuvanje, šamaranje, smrt i krst, i koji je vaskrsao i nas vaskrsnuti i nama darovati život, i koji sjedi s desne strane Oca i nas će uvesti u to carstvo živoga Boga. Eto, braćo i sestre, što danas slavimo. Ako samo malo preusmjerimo svoj život i svoje mišljenje, nećemo se baviti time da li smo aktivni ili neaktivni, da li smo
pasivni ili smo aktivni, ili da li smo optimisti ili smo pesimisti, nego ćemo uvijek gledati tamo daleko, tamo gdje je naša nada, a naša nada tamo gdje je naš Gospod, a On je tamo gdje je Carstvo nebesko, a Carstvo nebesko On može uvijek da dobaci odande ovdje u naše srce. Zato je presveta Bogorodica toliko bila moćna i toliko je danas moćna i zato je istina, priča o Isusu i Mariji, pa i ova priča o Marti i Mariji toliko važna za naše živote. Eto, braćo i sestre, svako od nas može da prepozna u sebi Martu, kako se nekad smuva, pa kako ne zna kuće, šta će, kako će, šta će prije, pa onda kaže, vidi ova sjedi tu, a ja ovdje pravim ručak, a ona tu sjedi i ti, kaže, njemu kaže, i ti ne mariš, i njega kritikuje. A on joj kaže, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnom. Svako od nas je mogao reći sebi jutros kad je ustao, ej, Grigorije, Grigorije, brineš se i uznemiravaš se za mnom. A jedno je potrebno. Jedno je potrebno da vjeruješ, da se nadaš u Hrista, u njegovu neizrecivu ljubav, da njemu daš svoj život u povjerenje. 100 puta će sad reći ovdje đakoni, sami sebe, jedan drugoga i sav život svoj Hristu Bogu predajmo i mi ćemo reći tebi, Gospode, ali nećemo to učiniti. Zato što se mi uvijek vratimo sebi u sebe i smuvamo se oko tog našeg ručka, večere, oko tih naših stvari zemaljskih koja prolaze, neumitno prolaze. Eto, braćo i sestre, oprostite što sam malo odužio, htio sam ovo da podijelim s vama. Svaki dan gledam ljude bolesne. Imam prijatelje koji su u teškim nevoljama od bolesti kao što je rak, kao što su psihičke bolesti. Imam poznanike. I ne možemo da spoznamo koliko je samo jedno potrebno. Neki dan sam razgovarao sa jednom igumanijom, to je duhovna žena koja ima tešku bolest. Pa smo pričali o tome kako se ljudi sad svi brinemo se, hoćemo da kupimo ovaj lijek i onaj lijek. Pa neko reče, pa Steve Jobs je imao toliko para, pa zar nije mogao kupiti svaki lijek na zemlji? Pa nije ga bilo tog lijeka. Jer jedno je potrebno. Potrebno je da tvoj život daš u ruke onoga koji može da ti da život i koji ti je dao život. Zato je Marija takav primjer. Ona stoji pod krstom i dalje se nada. Gleda kako njenom sinu probadaju rebra koplja i dalje se nada. Gleda kako ga skidaju s krsta i sahranjuju u grob i kako stavljaju ogromni kamen na njegov grob i dalje se nada. Zato, braćo i sestre, ako tako usmjerimo svoje živote i svoje oči, promijenit će se naš život. Zato vam to govorim. Nemojte da se brinete i uznemiravate za mnogo, jer samo je jedno potrebno. Amin, Bože, da.